iwe umurebi w'amahurire gaitu aga hano na hari kandi egishaha indi gamba yatwemerire omu district ya Kabare konka enshonga ya mani turigamba ho mahurire gaitu aga hano na hari no kugambira ngo hino buremezi bw'amani oburumuntu bugendo misho omu district council ningasho ruciko rukuru rwa district ya Kabare umurukiko omwe ojuke yasabite yahwiro rwakana mbwire bwo ruciko ningasho mbwire bwa district council aho chairman wa district ya Kabare w'Ikitinisa Nelson Shanga bashija yabere natekatekwa okuherezayo ningashi okwanika okuherezayo embarira eyo mwaka gw'2026 2027 ningashi the district budget yabene ingana obuhumbi 55 konka terabasize kwibwayo chairman tarabazize gumiza muno kugiherezayo ahabwo kuba hine amazina ge yabirasindikira go kuzakaciko akakurebuza emikorese yesente za government ningashi public accounts committee hamwe nakaciko kebyamataka the district land board hago mazina gatwire gatakarabiremo izoba ndiyo rimwe council yabire kurirwa ningashi yebembirwe speaker Flavia Nyinakiza Kanagizi akajangwa go mazina gasindi ko mukaciko akebye sente na obwembezi bwa district finance and administration okugira ngarebwe mugatibwe mutochi then council ije garebwe mubwanyuma icyo tukirashemize chairman ya esharinga yaje ngikubasa katakubasa kuhereza yo budget ningashikwereka embarira yo mwako gurije gwebye sente baba batakubasa ka council okuhinguza amazina ge icyo kikatuma habaho oburemezi mu council nangwa speaker yabanza yayemereza mu council okumarakire kace kuba hagarukire tiyagubiza mu council yaho kitararire na budget eta chairman atajerekire council ekijagarukamo bwanyuma yo kujemereza rwakane sabite yahwire council speaker katebe kanisa ya jankare bagaruko rwo kubanza orwo gisabitiye nyine eyiturimo okugira ngo barebeke ngo bakore kituru kweta laying of the budget estimates ningashi chairman yayereka embarero yo mwako gurije konka nabwe chairman kiyayemerire umurukiko rwe yagira ngo batakashira kulayinga budget ningashikwereke embarero yebye sente embarira yo mwako gurije nagaruka order paper ushike order paper ejo netebekwa nisibwa the business committee of the council now chairman yaje tikira basi katinda basa kurenga aha tutaka hendere eco kwinguza go mazina agiyabiratireyo ingugaze aha budget gaza public accounts committee hamwe na district land board eco kikatuma speaker wa council Flavia Nyinakiza Kanagizi atikiriza nawe yamujya mwenu amazina obugasinirikirwe omukaciko kugira ngatibwe mutoci gacencurwe nitwija gategereza akaciko ka finance and administration kagatere mutoci kaheza nigija garuko mu council tugahinguze eco tikirashemize chairman yayisharenga yaje tapana akitinda basa kugumizamo no kwereka embara yo mwako gurijo amazina gatahinguzibwe eco kikatuma habaho akavuyo kamanaho aho chairman wa district yabinjirwe umurukiko speaker kemera ati mwenu obu wajogo juke ahansi yiteka arwiteka the standard rules of procedure nkoku emitendera ya council mekubane agenda kwa kubaho umuntu wena mu council akarabanisa mu procedure ningashi emitendera ya okucika omu council speaker ine orusa ahansi yiteka ndiyo rimwe the third schedule of the Local Government Act okugira ngo amubinge umuryejo council kan speaker tarakoze nshobe yona yagambira chairman atati ubwo takibasagumiza muno murimo na order paper yitwori itutebekanise noija okutikirizibwa mu nkiko za district eza council emirunde ebire erigarukaho ekintu ari kumanya abatukine endijo mirunde ebiri omu district council eco kikatuma chairman nyine kwe yashohora uguru butakora hansi kandi natekateka kutagaruka mu council ya district okumara ezindi nchiku ibiri ezinta ari sure nguzi cyari mu mishokwe ningani zija kutebekanizibwaho 3 days later actually 2 days later bwanyuma yo kubinga chairman ujice umuryejo council chairman kiyashozibwe baja ngo situku basa kugumizamo tutahireyo embarira ya district ningashi eyo mwaka gwebye sente guru kwijegwe 2026
vice chairperson ningasho muhwezo wa chairman wa district Miria Tugwima kemerera embarirejo yajereka ba councillors kandi bagishwijuma. Now echo tikirashemize chairman ojice vice chairperson no mateka under the Local Government Act. Chairman ni waramuronda aramunominatinga nengashara leta izina rye na nabandi ba secretaries then kanse bahinguze. So namani ga chairman okumuyaho emirimo ye actually tikumubinga baracheta to revoke okumuyaho obuvunanizo bubamuhire. Now ibiro bibiri bwa nyumaho chairman ahandikire baruha nyomwazo ebaruha eramire kibanza cyo kwakana 2026 aragira ati arahandikira chief administrative officer na nabanda bucikwasireho abakopinjire harimo RDC diesel speaker nabandi ariko bagira ngo emirimo ya vice we ningasho muhwezi we yajimwiyaho naija kwetebekanisa ati hakaciko kumucondoza nafa kinawe ngo akakore nshobe okwereka embarira ya district yo mwaka gobye sento guri kwija kandi guryo murimo gwa chairman atikirizibwe chairman ecyayisire gross misconduct okuteka ati okumurabya merisho ningashikuta gendera okugire mico mibi omisho ga chairman wa mutorine kandi chairman ansiteka aine orsa okumwiyaho akataho ndisho nabwo echo nyomwazo turebire ebaruha wo mwazo yaho ebaruha chairman aragishoza kandi aragira ati vice chairperson tacharge vice wanje abwo kunjemera no kunjirira emico mbi ya mubinga ya muyaho emirimo ye not kumubinga because to revoke is simply to do what to review of a bit of your duties. Now echo ncho kigenzire omisho mugenzi wanje nyenda kushobora ngo oburemeze bwa district council yakaba tibutandikira ati for a while ejimyaka etane hingwire every other council habaho no ija kureba confrontations tureba confrontations between the speaker and the chairman, councillors and the chairman ahabwo buremezi bwo kukikirizana inko kubaratwaze mu obwebembezi burungi obwa district ya Kabare. Echo ni kisiganka ya district ya Kabare iwe umurebe w'amahurire gitaga hano na hari ni kituma obwa hati harabaho ikituru kweta leadership crisis obwebembezi hine kuko butari kurungi aho kushanga ngo chairman obwa hati tare kuza kusitama omukanso kumare mindijo mirundi ebiri konka echo ni kijo no bucye kiri kisyo chairman akasingwa karuru both omu primary z'ekibiri cya National Resistance Movement yagaraka yasingwa karuru kabona ka kutebekanisa electoral commission amakuru the next political tenure the next political term Nelson Inshanga bashija chairman obwa hatu wa district ya Kabare tari kuza kubaryo mu ntebe ebindi byone bye nakakwatenda district council n'ubwembeze bwa district nitwija okuba nitubukwereza nitubireta nkukubira byija konka chairman ayemerire ahiteka area Local Government Act section 18 okwiho bwesije okwihamani na nemirimo ye aha vice we okugira ngo anaija kurondo ndije as a matter of fact twijago matutegerize kumanya noha owarije kuronda konkana ija kumuronda ata naija kuhinguza ubwoha atacikirizibwa omunchiko ibireze ri kwija kandi financial ya eri munehwa na nobwembezi bwabo buri muni buhwayo nitwijago mantukuretera buri kimwe cyone as the things unfold.